exercise di exercise ni tin na thin kan hrim hrim a fitness nei thasa kan i wangin boxing training pon ruam kan ti khop maya hei ka kon sa joy ma hian thei to in chuam puya an bai se ai ka lo fika training pui pon ruam ti khop maya kha ai khanin khami ka fitness ka lo maintain char char ai khanin tunai ka fitness an le din acha a chuan kan soi phele du lok chu nek remote boy zir thom fe nia chu wang chuanin nek dan dik te lo omani helaya invest atlia me kha lo ni mi rawa chu wangin zir chunga me du khop me kha boka chuanin ka thiam to veo ni som tum nak tu za lai henin ka nek bor ko tha veo mingon challenge khang lam zo ba ama kha mi pa tu chu ai zo na na tu nge ko lo ni big ang le ti in ka lo zo ve em mani ani chon aron tlai lam hi a chak lo tur ti nan ni mai am thiam ti na re nga tlai zia chu wang zo ni a chak thei lo shim shim ka lo ve nek na tuk sana hian knockout ti kan mu kan tip Sangtea ko ka i chan zo mai ka pek rem thei dong thangin ka ria chu tiang che chuan knockout hi ni kan pu cha ni mizo in nam dang an knockout lai hi hei kan mu thei kan ring an boxing ai chuan kalau di chu mai nom kal mai china in ne to boxer thwa mai tum chuan thei to kan chunga thei ngei po ka be se knockout is you tumren du ji til hian ni ber chona mar so farsa khel dan reng kha chu ram chiang about your preparations and all. Do you think it will affect your fight tomorrow night because you're coming all the way from the different country because of the changes of local altitude and weather? First of all, I want to say thank for hospitality. I like everything here, like people, hotel, food, everything, like very nice. People very nice. So I like. I want to say thank you for everything. Tomorrow. You asked about my preparation. Yeah. Yes, I prepare for 6 rounds boxing. Train hard for this, and we will see who got in the end. Okay. What do you know about your opponent? Did you study his fight? I see only one his fight with Indian guy where he win second round KO. Indian boxer. At what round are we expecting the knockout with your opponent? I don't see future, no? Okay. Only God know, no? Debate. Hey, kan Mizoram fight sila here for a fighters te. No, nang train nang kan kom. Betul nak ta. Hey, enge fight dan jisang style jisang te nang kim ta. Kha enge nang mani na indo buta te. Adu binti ma chali ti so per so. Sansan hian fighting style nang lo American ite Mexican Soviet style engkim asang ve vekta maro chu chaper ti soi do hian chaper hi om thei bi king ka shelo maro chu mai mani kan fighting style kan man thiam dan hi cái mani fighting style hi kan chak pui thai kan man thiam apoi mo bereng ka ria chu ti le em fighting style game po ron bang se cái mani a lawin adap thiam hi poi mo fighter thani to chuan he fight hi ingru bunge ti kan ti chuanin ama in ni kan chang le phoda ka lo ti to 3 ti la ka kha chung ji ka ti to ni kum kha alo bui video lo ba chu ara la ai ka kha chung ju ka ti ma sa to ti na ye chu chuanin fitness tang ka duwa film shoot thi kan nia film producers ti kan ni fitness tang ka duwa chuanin i ka thil ti na sang sang ai hianin kan hot link bui ba ka pathian za la film te YouTube te subscriber sang pon ani chu zo wa chu thil ti ma sak nom ti pol ka nia
chu wang chuin tu mi poi ti lo lin lo ko tum lo o kha sui ve su ni chu yêu cô nên không một lồng thế trên nó xia ta tôi chú ấy cái như này là câu rồi về lâu ta khan ít ron tay nó xong khai lâu đâu vang như thế cái cái nó chú hay cái thil brand hay just ri ron khen cái ron này lâu chú nha lâu đâu vang đi sẽ chú nên tu kinh khai nên mà số ron lại ôi đi nào khai nên đã cái khát chú anh này du sĩ ron dính lóc mày cái bùa chắc lâu phăng tiền nào không mấy cho nên dính tay mình lâu cái tiền này không mấy khá là về tôi làm khen xe cho nên gì đó nhé cho nên cái hlau lâu quá ra là hi fitness ang tra tu kina 75.9 cái dia cái fitness tra professional chin ka bolometer professional tak tak ang hai cho nên weight in thau hi lo ma amor chu ke ni nga cho nên anh hồng phalo anh chú fitness ka pha strength level ra ka pha tu chu la sei du round league khel tu ra dia khel vóc ngay đầu tan chưa anh nghe in với buổi nó thầm view chưa những cái cái đó mà entertainer kan khel kan lâu một đó và bây giờ đấy gì mò anh đi anh với buổi view thì ta cần một là round league dig le ngil takin kan nek in nek ve thin in ringen ti pal thel thu ange ti fu knockout tom ve the ni knockout thi tum ve reng reng cái bảo cái ra lấy số không sạch đâu in sang ve the đó là sang mất sạch đấy okay juan round li kan nek to na round du te round dim ha na ni za na ha rin round li game plan kan nei to chau lo wa te khan lawang ti kan lau do the ga ma se debut wa re chun round li ti to te khan lo shela wa alive phu round lu kon ti ve to ke ka shela wa chu phu ra mo ti do la wa round khat po ka yong do ni round li round tu ma ni yen round khat yu yong pha chú vàng cho em round khát của lục đâu in đâu in nét cái đủ chú cái mà cho nên mà cho em round li khát là mar băng đồ xia cái fit về tổ thâu xia round ngã lẽ round tất cả tám chế ba fitness mình khá đủ nghe cái sao fitness tất round ngã lẽ round khá là cái tung nghe cái sao mà rồi chú round li cái debut training na anh tra coach muốn thế chú vàng cho em amar tra atau pun amarang amar lo weapon aparkat atau mang cucu kan soi dulu je. knockout te po ka soi thi không ai giấu nào ha đâu chết lâu sorry ole round league khel do na round league khel tur chun tu na boxer pa ngai tan point fit ngai view i kan chet one round league khel don ta la oi pahin khel don nge to diglemir mar takin i nek chuk reng thengem ti le knockout thi theya hi ju la ka hian khem te thengem sin khan chung mind boss kan chang lo ke ain ama ain ka fitness tha dia kha chu na tu sana kan chepo dang ka soi vak do no fitness kha chu ka fitness that zia she jeng tu zo ne min lau le bok ti ka lo shia se min lau zia chu rau lu po am lo chu tiang chu ne a thu rau li to in bo se ti na le chu ke chu rau so pu ti ga in bo se a chuan knockout kan soya nia the nia Sangtea le John Kenty suyang khanin game in aron shield na knockout hi a thleng mai the ni he ma chang suanin tin aron round li thleng kha straight punch char char ka pega a par kat te ro tia kanin khel dan tu ka soi lok lok don nek fu tu min ka pananga god ne atlan chiang da chuan miron nek fu atuma le zuan ada ka da kang lo in veng ro se zaini mut e lo ngeo chu ba chuanin adul kha veng sela a bek nen a khate nen
a couple này cầu đây chắc nan rau lipa kan ma mo lo rau som pa hi ve khang ai lo ki ma ni chuan ha sei be dua chuan ho pung hi na ve a i lo lau yo a thi dim tak tak chuan lo ye ho pung hi na chu bang chu ani soi le soi nu ring chu a tlan chuan ral tlan ani yang kan mấy gì cái tất cả kan rồi nó rồi nó đi rồi về chúng tôi kan Mr. Poon này mà so đi đó. Okay, Mr. Poon, I want to ask some questions for him. So you came all the way from Thailand. What does this fight mean to you for your career? First of all, thank you that make this fight happen. This is first time I fight outside my country. I want a good experience and good fight. Do you think you are going to win tomorrow night? Okay. Do you think you will win tomorrow night? Tomorrow night? Yeah. I will make a good fight. Because on top of organize na kana na zo do here event in organize na chan hi enge Mizoram boxing industry town hian enge ma hi eng tinge kal pizel in tum tile he event in organize town hian enge tum ber enge ti sok per len tum tila kana lo zo develop kan mi zo boxer te hi discipline le chanu tu kan yin ka soi tong de khali fighter chan ni world class fighter an yan ni ba ki ko vela he anam chuang lo amara chu opportunity hi om lo ba a support hi om thala ni amateur ga phei chuan in Kenty te ho te a phei chuan in nge tilaya Olympic contender ke bo an tu khlo ma se khat tilai di mula khanin an thleng ve te si lo ba khan system kha boy de tari ma se professional fighter chuan in promoter an that chuan in khita anom thei ni chu wang chuan in khan chance kha kan la ya hey ti ma tha chu wang chuan in ba ka so chho zel tu ra kan hai ti khan zo na chu kan next up Denise and Frankie. Okay. Yes. Yeah. Blue where? What's up, stay? Johnny no room. Mấy đứa muốn nó bóng. Johnny. Come on, Johnny. Woo, Johnny. All right. Drew Patua, not so sad. Drew Patua. Rala'n, yeah, oh, Woo! Koran pelon ko lang eh. Six pack po mo sa akong lang le. Six pack na velon mo. Six pack na. nghe mình thấy nó sần tủ rồi nó lên để cho nghe mình thấy nó sần tủ nó tế này vào cái tủ có cua đó chứ nó không vào tủ không tao làm cái tủ làm rồi để tủ sửa let's do the co-main event. Mikhail. Let John Kenty.
Face off. Face off. Face off. Face off. Yes. Yes. Ole, tuna jokan main event. Tuna chuan Mr. Poon. Come up to the stage. Sangtea. Ole, kati zong kha đi. Mizomi puite chuan pay-per-view kan lo mel shot choveta a film siam tu tele video content creator te ta na izon na tlak kong aron in hong chomeka I film siam tele I content te randa du trero le run moya hian movie hunom tak tak itan en thein ro chop chwa zel tum ani run moy hian security chat thei ang perzel kan manawangin screen record download capture telaka ven hin tlat ani OTP login system kan manawangin password in share mai thei na laka aveng do nani run moy chuan huang zawin run moy TV lampo abwat sai ta rup mai heta hian chanchin thar chalai de huang public quiz mi big te interview le sholian tham chi sang sang ron chop chwa chin ani runmoy app hi Play Store le App Store te I download theya hebaka hian Windows samang du tan www.runmoy.com iluto mai do nani Android TV Samsung TV LG TV te po ain thei veke Shetiang du tan phone number 8787523506 8837 090 6009 349 414 te ang tiklay po in as of yat hiringe.